Kuuma king'uki gya COVID-19 gututhuka bururi-ini wa China mwaka muhituku na mwambiririo wa mwaka uyu gukorwo murimu yugitamba thi yothe, arutwo a guku bururi-ini na aria marathomagira nja wa bururi nimekorete hatikaini ya gukorwo makihingiririo mabururi-ini macio na gutigwo na thina munene. Atongoria ndini ya githiramu mwena wa Thika nimacokeirie ngatho atongoria kuma mwena wa gucua-ini ni gucokia amwe ya arutwo aria marathomagira bururi-ini wa Sudan indi magiikiarite na kuri thirikari iteithiririe gucokia kwa arutwo aria matiganite bururi-ini ucio. Masikitiko yetu sisi ni kwamba watoto wa bara hii wote walibakia Sudan, hawakuletwa, na ni unyonge na itaonekana kama ni kalaba kwa watoto wale wako kule, sababu waliona ndege ya Kenya Airways, hawakuona ndege ya Abdul Swamad. Waliona ndege ni ya Kenya Airways, imekuja ikabeba baadhi yao na baadhi yao wakabaki. Na uriri nyumba cia ihoero itanyitwo kuhingurwo muthenya wa rucio, atongoria yani macokire mutongoria wa bururi ngatho ni undu wa gwitikira makanitha na mithigiti ikorwo igicokereria mihango yao. All the imams, all the leaders enforce these policies, all these regulations to make sure that there is no spread of this COVID-19. Considering the fact that these prayers, these Islamic prayers, we're supposed to pray in brotherhood, when in congregations. So it has been difficult, although we've managed to do it. Ritana riri riukite uriri ukui wa ndege guku bururi-ini utanyitwo gucokeria wa gatatu tariki 15 na ukui wa ndege wa kuingira na kuuma nja wa bururi itanyitwo gucokeria tariki 1 mweri turorete. Ngiribotera Kameme TV, retora kwani Wanjiru wa Foro.